Sawubona lapho ukhona siyabingelela bogogo. Cha makhosami Nkosi yami. Ngalesinye isikhathi kufanele ukuthi mawukhuluma nebantu batshela ukuthi uyethwalisa unesithwalo lesiniketana ukuthi ube nemali noma lesiniketana umcebo. Imali ube usokhuluma ngento abantu bayibone nayo imali njengoba uyibona le. Imali lena imali lothi nawe mangabe sengikwendele lento seyikusebentela. Etandleni yakho ibofika imali lengamaphepha langaka. Yaseswatini ke le mali ungadideki wena bo200 baseswatini laba. So ngichaza ukuthi angikho ekutheni ngiyachoma ne. But ngilakuthaneni nje bogogo mangikhuluma ngathi lento lengiyiphethe inayo imali. Ngisuke ngikhuluma into le kanje. Ngoba kufanele ukuthi ube example nawe kulokunye. Angisho ukuthi nginjinga, angisho ukuthi nginani, but nje lokho ukuthi ngiyaprove ukuthi lento lengithi nginayo imali ikhona nayo. Sithwalo siphakamiso into lekhona ngiyo nje imali lena bogogo lena lesikhuluma ngayo ukuthi into lekhona. So ke uyongibamba +26876342733 nak79342733 ngisesigodlweni la ngisebenza umsebenzi ngiyathwalisa kuyasetshenzwa kuyiwa phambili bayaphila abantu akufi umuntu akulimali umuntu akwendeki lutho kulabanye kuphumelela wena nje uye phambili ngelokhwanyana ngemandla losuke unikwe yona la ekhaya. So ke bengisho ukuthi nje wena lo unganako ihesitate awuvive ukuthi kudokotela nyengelezwa kanjengase utawubona umehluko empilweni yakho angeke kuhlale kunjalo udonsa kamadima noma ke uthi unawo kodwa ubona ukuthi ungathi akusafuni ukuchubeka ke phambili. Nalaba bafuna umsebenzi ke hayi ngigila film nje ngikwenzela 1 na 2 lana mina ngihamba ukuthola umsebenzi laba gulako futhi nabo ngiyabalapha nekubethela emakhaya nemuntu kanze ethi bambulala umuntu wakini. Ngiyahamba ngisebenze noma lithuna noma ngabe wafanele ngisebenze lithuna athambe eyokhala kulaba labambulala nesidumbu futhi ngiyasisebenza kuphakamisa iphakamisa inhlanhla abo 5000 2.5 dikhona and then kukhona futhi nento nje just enhlanhla into enhlanhla just enhlanhla ke i1.5 yona kunenge manje ngeke ngikhona ukucetha Nkosi yami but nje ke kuyasebenzeka ngiphethe lento yemali Nkosi yami hayi ngiphethe ikhona iyasebenza futhi mbamba phela isatogcilada ke futhi ke isatogcilada kusase start lapha nje ubona nje ukuthi hayi kuyasetshenzwa. So ke ngithi cha ungahesitate sukuma utekimi ngiseswatini ngamanzini enzaweni yase Joy ngasengcolweni emkhathini wahelele nangcolweni kukhona la kuswa khona kuseTunet block yard uyobamba nje dokotela nyengelezi lapho usitakale siyabonga.